Tuhin program anu hi songge special item kadine yuvin pa zone KSO advisor aman palang tila adin kahin kawin. Nakot bedan usu la saling do kilo. Ola nga ni ang kakikere ong. Kipamin compare hosting punya hosting part and pin. Ai ya chu tua kong din do hi KSO executive for thalenga hong din zo kahin pakisol to le na ke chunga hong chuda na hi for hin ke na jing gatin tuni hi to part hi surprise item ai ja chu program azong ki jau sa ngam lo a hi atho sim dan chu hi ti hi long time ago na Achun secretary po to en bakki holim na hen secretary po means to ikipat ki wa welcome speech pe pa chuna golang mang cha ki ama chun to bakki holim na hona hen iti na se jin freshers meet planning ne ki cho hi in langa kun ting le khosum ben sum ero le Christmas part le hobung sunga kun akipizo ho bunchu ta pan la ho ko ki paman thilpi akibol pi jin ichiku ite bang ho pha na sa ambi kenjang phani hi dam ta ki atile tu chung freshers meeting le hen nga toy lo hi ki pa thilpi khat ki bol pi the ati ipilam pangawon ka tile apan la dan bu atom ngai su dan bu koi ma chan hita bang akon to ngai som asu zo kon ama to ngai la dan bu to ngai wat ki bo na lang ki pe ne bang pa ka sai yang chun ta se lo pia ka ti na ki ta kum holim dan dewa chu ki holim hi atile hab ta kharat ni zo president point gincha lo pin secretary bonan se chu itin ge laman ti ki lungel ji chen ni ke pa lo pressure in pin hon ta na apo ki hon chu ke chu ayan na hon da re no mi ji ya chu ji bo ki hi gang chela akina bra lo le ken ke pu le de da ka ni om do in ji ya chu dunia hi tun pha la hi nga koi lo hi to mai award pi ding ti chu ong ki gel a hi in ke jong chun ase ta da hang ti hi lungel bang chu ka ni thowin bei ka executive pasal prosesi pakisi tuna wa chun ati ta hang ka ti le ngi tin an je chu ke wen pakki ho la ne le dunia hi ji chu execute ong ki bol go hi in ngi chi tom ngai award hi pi ding Pakistan to loni bizia ki beding ham chu kan ka jong chu ke jong highlight ka nomin enjoy chun presidential speech jong chun president bu in kan ka ai sei tai chalaya whole decoration ni lo le flowers decoration stage decoration ho jing dong train sei tai neo cha cha smart ta le ide dan ta hu ki bon thei ji hi number 1 ki ji dam ki ki ho ro hi ta bang hi ya hi smart ta le ne dan ta hu ki bon thei hi na ke jing dong ji ta bang ho ni le ko fu ka lo nei thei ki na hi in ta hi ta bang ho ni ji wa hi ke jong ko su ka na hi na ho jong ki bon thei da na nu ki bon no in ke hi ta bang ho in arrange thei in hondo chu na to do in hita bang hol mo jong ni thil mai lama hi ko in ya chu je hol an pa ja jong chu pa cham sang ta ga no min ani na freshers meet in man to hanin WhatsApp group ho mumbai ho ite lang KWS group ho chi flyer sung ki si ung ki ta do ho elo le program ung ki ta do ho elo le tuni ni ko pasar on bet ki be ho elo le media person on bet ki be ho chu jong le compare ni bet ki be ho hi inunga nu nga toy lo hin ama hin editing le design ni ama hip na ta hin bo le chi chu ke ta lang nu min yeah this was to receive an applause abana alam kai pan na kalwa la hin ama hin kutuna ni ta in elo le kan ku tho in lang elo le koi lai ta dong le ai ma community Tata hospital hong ki jana ki thoki na ho ngai cha tam ta nong ji na
โชจงกูอามาหิน hospital lang ite lang agina to na ani la chan ke ma hena su fel ji hin ji hi ana su fel pi ji da na hin ji ken no ka het ye se da wa hi yin onunga kan het le olo la kan het to ka hi in mi atam zon zon hi het ye se lo lo ka ta sanin ja chu choji in jong pa chan sang da ke be no me to kum se lo in freshers mi si na ma hin pan halai na lain thundo helin tom ngai tai na lain na enjong afel ji chun na fele na pon thoi ki chun chi bai ho personal ta chun ki sei jong le ya mi pi ma ya hin kita bang hin acknowledge ni bang chu an ki bol ka po to ni hin ama hi ami hin na dola thil ki bol ko fai he ma chale num jong de hin na jong me secretary ko to president ko jong lo le an phon num yam jong chu ka taw a hi in ni do la bang chu num phun tin lang khara pan nuwa toy lo pan hin la na chu ma hin KSO executive president ko ni win secretary ko ni honi chu le na to kom yo na hi win tunya hi na to kom pi no pan la na acknowledge na bodo wa zapi ma ya limbo ding longgel ni pa wi la lungul hin ka sain chu ji chun na ho zo si zo ke ma ne advisor ko win pa chat na santa kai pe and lastly but not the least tunia KSO langkai hon ti tom ngai award pi ding longgel ani hin diu chan bia si nga toy lo win tom ngai ta pa na hin na chung le ahung ki pi zo na chung hin ama zo ma ver verin pa chan na santa ipive ti chan chu chom cha khat elo le sao cha khat aga da sin ami tin to hin KSO president bu golang bolin kong sai in ichi tom ngai award in choi lo pi hen lang mi pi ana sim do na ni ti ti kai te me. You are a vital asset to KSO Mumbai and the Mumbai community as a whole. KSO Mumbai Executive, 2nd October 2025. Ichi tom ngai award pi do dingin tunia KSO onalai pan piu pi jari mar. Would you please kindly come on stage for handing over this tom ngai award. In the meantime, nunga toy do anu langam ham elo le kulangam ham nunga toy do jong chu ichilanga pat punung pyo kila jo jong chu pa itan sui kan tele bagi pa